Good morning. Ngasigi video hapete minarase ngasi nomajing numit ko nomajing numit ki card reading ado nomajing numit se koina set pe aba color haragadi pink or maroon gumba dumaina set pibe ai ko ado aham bada koigi card ki message yengase aduga matam hapetang check tawraga hairage ko hadi karamba matam timing phage habado ko aduma leire aduga exam gi mamana tawba yaba hangakpado haitare ko hadi koina tawbiba angangi dudu ka har ko mayam do hadi aina ngasai ayu video ama post document do hapetang check tawbiyo ko adi koina kari yellow thread ama yellow long ngumba mana tabi raga adu shibi bai ko adugi video do check toroga do follow to bi yani ko do atopa number se ka so ai horen nang brain ge ngasi ai share torok ngang sum ibi ba ba ma gi left side ta id angel numbers kumba kai gumba ko do sidagi card ahum katang hana lo thok pirasi ko card number 1 card number 2 and card number 3 ko ngay sina site ama da laser sa sila ko hoy card check 1 2 3 ko second bira se quite first ki se ko Mina ngang bada logo no ko kaya hadi mina pau tam silok pa ko pa sugumba mayam da haitare ko adumaina lawraga di haitare imung manung da kaida nuai taba ko taba adumaina gumba lakani ko hadi especially relationship gumba da haitare ko third party ama changchila ga ngang silok pa matam da leino ko aigi wakhan noiro natraga saigi mi ai gi opposite person haitare ko husband or natraga aina loina riba mi dugi mi du da haitare ko adumaina ngang silok pa matam se da hadi wakhan gumba da change lak pa haitare hadi mi ama changa ga hadi mi ani khangna lei matamda haidi third party hek involve tor matamda relationship ya mong ta dena aduduna ko haidi mi involve to honga no ba haidi na bani nuai ta ba ko ta ba leraga ko haidi phamaga problem do sort out to thopai tare ko kamaina gaina ko mi atopa ya honda ba hai tare ko ani gi marak ta ahum shu honda ba aduma lere ko aduga amana sel thungi matang da ke ga ngasi gi na di pi ganu ko mingon da kemta haidi pisang sha ke ka le no ko sum yam chauna ha poi taraga aduma di pi ganu adu silere hambagi se ani shubagi se ani subase haidi akoi gi sel gi kai khatang keno lobu tau keno tau budon ko haidi kitang matha sa ba hai tare ko stress kumba leiba ko pa dumaina kar lei ko haidi yam kaina khanjan no ko paisa se de amuk lakani amuk chat khini ko haidi energy dauna hai tare ko haidi energy dauna hai wakhan jam nuai ba numit chu yawi nuai ta ba numit chu yawi ko adumaina same akoi gi money se jo energy makhala mane ba lakpa chat pa sin tau dura bane ba koi gi life se da aduna chat khare khot khare kaina adumaina khanjan lega no mai laksa jani da haina adumaina khandu ku ba ta khanjan da ba hai tare yam ka haina paisa gi maram da ko aduga ahum subase akoi ko tauruba thabakkumba hana taugiba thabakkumbagi haidi result lakpagumba adumba oi ko aduga amana pregnancy gumba kaigumba so adumba so indicate tawe khatang ko hana taugiba aina mamangda taugiba thabakkumba da haidi kaino tawbodo mahei phangba hai tare ko dai taraga adu lere ko adu sis na koi card message le timing of base ko ayuk ki pung tare ka minute tare tagina pung se Tramathoi ga minute kun tare phawm lere tagi 12 ga minute yankhai mari daina ani ga minute kun mathoi phawm lere adagi manga ga minute tranga dagina pung mapan ga minute yankhai mari phawm lere ko sisina nung gawarum gini ko manga ga minute tranga daina mapan ga minute yankhai mari phawm lere dagi pung amma dagina ahin gini ko sina amma dagina pung ani ga minute kun thawm doi phawba aduga nungalam dagina mari ga minute taruk dagina manga ga minute kun thama pan phawba sisina next day nungalam dagi ko ado akoi gi card ki message sidal leire weekly ngatang leraga edum thagal lagyo tagi oina haidi pan lumga kai ga pulak pung amma ani gumba leraga admai oina post torage ko ado aham bagi di sidal lere ko normal daily card message ko thank you